silsil marbek ladro kuya. Gimal mereng asuli no uksel mot makartiang niya program ra kausi sa akla. Iwa igal bek program makartiang arbo raidung Joel Toribiong ngirmang Moses Uludong. Kami aman masaw teru rumak kalgu kramos sa pedal mot makartiang niya apal sela kausi sa akla. Diwa igal bek program lagi edi ba kuay sa bek ladro ase Mr. Henry mo bek ase torgi ngania al sungul mrekel belaw. Masela me kadal mutul mot mak. Aki mangutalol yung sa Mr. Uludong mam ali aku kalau pasal tapir ya kata maral meliwek lamang amay orang Mr. Uludong malungil sil se komando masaul me tatakar al time malungil arungol le tirigal ruwa kam ika maknal mutul me mak aksilis pra tao mrokom lato mak mutul me mang elan sil sengaria nga erul tol sakal mo odar san metal adu kota el albuil ngaria terul buil belaun lei el gumes tireng guayal asang mugura tol blal kat mok kel belau imlangu belau morai gel basiol el magsar ada ikal yun se al morngi ako tenggel buigra ang esare de buigra blilio blay madris marara susa yu lomsoira susuk mamu kadal adang esare ngiam dara blilio laringil para weekend nara sel belau mu le mitra betul ada ngapa ada mai ada klora ya kium trigel ngal gradilik mal kolam neungila tin lom sa abu ge laum la ngaram brigel because ngaria awil te al morgi ya da malam mane kergi tum kororngi in mo ada yakum mo sokora ba ram brigel sel ko tangar ba tau ora yakul major league ram brigel em la mo sois sel o sokora ba erul el liga ram brigel elam la mo sel timra Tigers la Detroit mararasus ngilbuiga adra blilio rilia our resolution ol tang seringi rilia a close pari ringi madiregal daria ser oreor sa ngatira last week mal barung dringi dalam dengan lo sak kimla interview ni tiagi the station malo otia imolto me rubakal sel undoma training sel discipline sel ultira klata me mora timnei margil statal ad mala obal mora grande moita urerel mo yobal training im gegi dim lang os ekl mang dim lang lo ay ad mala kwa oge de asal kandi umesing im lamo to trigem lamo suka over $1 million mal o ngasire ngal toy e direklo siul time ra nga mangaruba up na ra sele uredu ustere mitra ibara buger belaul el Kelandi Díaz ngelegela Alfonso Díaz emrogoe enganga adiregel buiga ngaure buiga oreon enganga adra litak engama mala oiso sindim lege kare kwadim litak molmong endi mloras kuram bigel mo enda abstat mingitak restaurant ra Hawaii elam lamora Las Vegas itirgel mara Las Vegas alam ngelos sel por agel McCloud Hotel tigel mara isil adra litak ram bigel ma adra muluta adra Hawaii adra litak la sil mitak McCloud show by McCloud el lomrul miguel el makasail adas biruli kalbui ka diregel mla ngania music video ringim latudi mang sedel mora internet temti ringim el title ringia coming home gamle sera emu besingila el albuil na tansyo bira adamal mang salida dia sama lungil armura kalau ngelegem nel tansyo biringi no 75 years old mal sel kambes kita adam se sungguh sang legit elo mungul mo aise mal mora waya klo blura bigel si blu emro lege lo ngasire ngal toy aku mdas mlat klase bol ngal ge belaul bolo tanoli e bol sang el bol o mesra ku kigel ngargi le ka rosa sengre gida ruba el remula gel mklol toy dia di bolo ngira adra blirir mablurir makodo maso se tiga il terul bui kala agre ko mormula resolution o lo mula kora abasio la gel loringi bela ori akora sa single team o team ar exit team mara po do mes team
Di sa kita basa ko tamati ngari imo di ko mo yakuri rin karuba. Kung sa uli, Mr. Uludong. Ngara ko ra, akamit takal girer tial. Tsaka kulureng. Ako lureng sira ang kaigi dileblay. Hmm. Man na wit sira tap. Man ko ra ngariwar mula. I see. Silong ito ungi mgira tira nga parting. Mato kira kira nging mal kaya ko ra exaggerate at ko. Man bagay ko gil. Directly nga kamla talgo ngara dirili. Ano imol to ko lulukor nil mal ko ra tilurap tilu. Adam. I see. Gaya siya maka man spend that mil. Change sa schedule ni Aureo mo. Aureo am ututaw. Mensipain mo mga Aureo nga eruplo yung mga ban mo ra ko. Mura. I see. Kaya ulgo magkukuk mo ra igal little league belaw. Ito uk adil. Uk adil ar murtin hindi ka na man basa. I see. Ngoro si klak rawas yan. Sum sa mga ligay malrich na tap yung gaul. Especially to sports. Yung gaul adam rabla oval mo. Yang ani abi ra to Arsala nara Marcel may ardil nara Venice. Dia kan sebe edel mora. Dia sin ardil. Testar dil am dura sports. Hindi ang sin ardil no si aklar ng gils ara to sports. Gils al bakot maroboy. Ngora man mawira nung kung sal waseng. Ngariar mulboy. Yung si Twitter was ala kal ikaw adam marmor tri. Hindi kan sebe mo. O to ko. Hindi na kal spend that temer rarangal ka. I see. Man spend that temer ali ka na bro belaw ba. Sa along berdil mo. Arangal ka belaw magarengal kam ni Marian Lopez ni nga. Malasya singan ngi ma anybody malgora ngariyo armul. Ako mda su wase sel rich sigit el tenjora klangar. En mal medio armul. Gida mo cool. Gida maintain ni sigit dari siya kuksilu bini. Sigit. Ya, kaman sa uli, ko ra ito nga ka, masuk al tokoy kaya gitel. O sa uli nga, Mr. Uludong, tiragal ngalgel belaw, kita ata bela mal modeste. Modeste, hindi ka sa ko ra mru isem. Ma, yung ngari orong umring. Guk tilet ta, other belaw, to ka ngalgel belaw, wait till teru, tiraga nga mal at the top, wa blay na break into the major league arena, professional level. Highly competitive level ra yakura abdul at sel the boran we ngal bela kotol one ra kotol swakal to ya di white kaya gitel el al time en el al adu en ya malamol ma Palau Development Symposium tiang ngaramom economic symposium ka bla we name bengi tiang di sel moral mu lek moral dim ke kare ngal tirgal presentors I see. tirgal ngal manage setial program, organize setial program, marang registration desk, tirgal tech people atrarwa laptop loray legal presentation. Tuk maltim bigril ngal. Tiang ngaringit elas. Oh, ngari alat sira ngara mayo. Tirgal ngari igal side event tersira eli may drisba. Man maular mut. Leng kadam lang ititril may mas trira ngara. Leng sisabal gula say Tado marara ngalagay tirkal alit tikam na to school mi. Maela ka schoolir el me ka titril may galurion. Embargo tawrio lo trirar let's say the senior el kuk ngara kabelment el seigi de los yang oidela as el mortir. Tika nga mo subiri nga ramdala ongat all boy. Ola baigal lurere la kabelment. Maklo lurio la kabelment. El odio del morsel sega del ngara mayo. Maseta masawa del mombre que ngania te alra abuay el al ngania raw rengertir ma garir itang may loger tir kay gidal se akma mentioner ngilen kada na transition el morse del level emergong esel doctoral da retire way nga kal guk mora retirement tir kay gidia guk sois that's one ese government sector additional din mo either say either el legal travel mega recognition o say
within the media landscape. Takmal do example ra TMC. Kita ngartiang le kada matal tiang mo sen. Di tiang ako to karangal gradin. Marangal kalsal. Lo laba camera, lo laba digital video camera, ma digital still camera. Mangal ka school. Marangal ka school. El murulay ka ngaligel, hindi ka dil record, ma edit o laba software. Mal da ka street, hindi tirka nga di maray, mo da ka mo dingo siya ulmo to ka live program at tirka di ngaligel tiang. Tirka nga ko behind the scene. Ang aring isel ko to para print journalism, Island Times, Matya Belaw, ang aring yan magigrel up and coming. Tirka kita within a few years, yung media landscape pa change, tirka kita mo madala media. So ako messer ngira tial arangalela abulur belaw matay man maralme yak mesa segi maunsel ang suak tial tapi grami sa uludang kasi ngarangi triya gitu kukngal gerbelaw ngal gerbelaw ngarangi skill sertir matu urtir jaka fil head problem government ma private sector ma potential urtir el reach high level of performance, whether katangara academics, katangara technical trade, walau katangara professional sports. Exactly true till atara mal silubil med okorti orang sini lang utu urkaw. Selbululu blikkering ge buira Las Vegas. Adilang Hindi ka damal. Terbula nilang mga di meran may clol discipline ilbo yung mga scholarship mora ay get rogul college emlemol melingat ya luro. Yan lagi da ablol malo da other sports. Rauriur October High School. Asum kung ako pa na school PCC hindi ka scholarship li ako ka umangarang eh. Betirgel ko mora ala sports. Adi ka betirgel ni other sports. Saya kita manggil la government belaul. Mula ko continue na invite rin niya US Embassy. Ninge de subil wase. Al suko kadong il muduut tial urol. Malun muduut tial klokol. Emblem ngoswil mudbora skura Taiwan mora skura Amerikan mas skura gel. El ara Taiwan adim lel guktong atira terulbi guktong tingoy titrin monge. Ego kirisitire. Di omdrel mora kale mo bol top na ngak. Why say? Yang dia kita physically kita ada lagi. Dia. Tapi dia kalau prevention ni mal self-made men akelandi. Yes. Akelandi mal waklo nila yo ma I see. classmate ra tiga ngal abu tiyan oryor. Mangdimla ko sa tiyan sis. I never thought tengka mo. So el dingi rulin mo. Mla gra li takral buy ko mangarang eh. Tiagi the last the sang. Hindi lang ko malu. Ngagit mal mla mo. Tumi mla mo superstar. Mal mo ngor osu sirgi de yo angorgi de ya lo sa da sa ay lo sa de mal ngarbabul buy ka. Siyo kala sige ni tsur ngira. Kam lamora wa hotel wa Hawaii ma Las Vegas. Sel butigel mengitak tigel ngelit. Sel botu mengitak lawan urtu asatal hotel eguk muratang sel na ora ngara 20 o'clock tiram la sirgal mal beto awdo lo supe. Giril mengilta. Sel wa Hawaii wa dan hora Hawaii. Tigel Hawaii atal itak. Tigel na Hawaii mora Las Vegas. Muay si. Dia terur arbuy gimla or open amdir arbuy belal wase. Ay ka bebirat at ko ilsube edel achiever. Dia kadila nga school mo scientist. Why say? Si other sports maluko other alita kle making more. I see. Di sige de. Dia, kaman saule. Hindi ka last kami tagal yet tiara wala mo hindi may kumsa. Dia. Okay. Hal ba sa tapir ka mo ra idung makawala olgo mo. No, nga kadil mo sa dat tial fundraising ra. Island Time. Akum daswing club gul bodo tengel wase. Tial el tangani el alsis. Tiagin ngani symposium rumwa dengwa ugengwan morger ma akmutigihira ma meeting buhay mangarang. Tiagin tingil tial el tangani. Sabi igan media begidil hindi lang daw liws. Hindi opinion raw
As either ang majority, minority, hindi akan sabi ila government lo marabringi, malu maklol kong bali lo marabringi. Dili to magal ada do ra ato ko ba ilaw yang katakay kita kangal. Hindi ka nga sa ringi, madi ka apa ringi, madi ka abo ringi, madi ka raktian, maral di maral aklay kita kangal. Mang ako ako may ringi nga di segi del dadu. Ingya sois bato ko ra karkari. Selesis bato ko ra karkari len so kalo tigel ko kome ringi. Modi ka sabi ila bato ka ududel ma kasa ududel. Ilngar o sisiul teletara al dadu. Ay kadi wa nga ramo. Hindi ka sabi edel di mo ra para makati. Il mga dadu. Litir ka metete kita. Amabu, loy. El atial bralisi sebenarnya island time. Asurang lansan sakman marang island time adiak. Menggire ron nga siya. Kakamal omra no singgire del. Ngo sweet tiyan etiasel mga titra matalala. Lemla mo dias edel mga titra na talk show ma. Olbira kalulaw getiam lam na ngalak kasi. Ay gero ko opinion arbekla. Namo dia kalulul. Gigel research ra adralla. Madesisyon ra judge. Isaya mo luul belara at ko ra tean. Sel demora at ko ra kablil akmalo example at ko ra kablil. Sel opo at ko ra kablil mang kasi nga kaurot nga karubak makakatiti mo di sel to that tingela akar kani. Ing morsel adjustment ra so kalau tawag adjustment ra Chief Justice on the ice. Ralo ko na kanira at ko na video. Mga siyang ultoy ra igel blamdong. Mera matala ka na kani. Kaya ko gitsa at ko. You know? Matial ka na kani mo polisis bergali na ni. Di ako ultoy ra sa wala maatil. Ultoy ra igel dasigar ro ko man mok makwede na matala ka na kani. Dito ultoy ra ang gitsa ti. Kita matangel was sel sumang maraw maabu. Emblo na maraw bokats. Whether it's some active. So kami sa government ram ligel at rampa di ululdup akar ringi rogo yung tamaam sud. Di ululdup ang mga presidente ram ligel. Number 1 etc. At talaga isang other rogo yawan ko ram na swing at do mo. Ada media wala mo mara grassroots ya. Maybe la wala mo. May gululo ng hindi ka isi. Tokora lamal. Tokora te al sugung makmut gingal awana raw the swim. Kailangan mo tulungan let's face it. Mga kabay nga tiyang anong itir kami mo the support tell do. Ito rin sa funded mora island time. Island time adi ka dililak kumbadi. Island time partra TMC, partra Tiabelao, partra OTV, partra Diaz. Ay kero ko ledo ngarang lalo. Adi kasi lero da ngarang lalo. Al sugo mo tira kasi sige del criteria al. Bara Tiabelao girin mo matangel waseng. Kaya fundraising lang niya Leilani. A fundraising gim ngarni. Fundraising nga niya at Tiabelao. Fundraising nga niya at New Silverao rogo, especially Pacific Rockies. Kita o mesra karkarira ngat pa. Hindi ka suyan mo malagay kambes. Sira ko tromo ito nga lang sisilat. At nga wheelchair di ta kalapit ka hinjir ni why? Amra di ka suyan mo magi. Muspaan la other way laul betiga rendir tial tokora teal lolo nga siya island time mo bes rabilit malaylani momda sura teal el tangani el alchich sige da kora subject nga ge Kabo Kaya Mr. Uludo. dimlak ngartial kausa kartian nombre ka sande di ngaria imol metete mas oror el mal bungul rigi mas wakal de suel tatrigele di bigay uldik mul de suel arase ka ma radio ma TV el ulden wal merga lo gurgri nga lo se ngaram kom
muy milionel adra kausis akla imla mo muda laudu da mar mabu tial fundraising aklugu ilmo olmasera anga tara milionel mal tial wil bisila danius mergo ya akurang salda dale como du akurang sa to bla kurang sa ngari maklo maral mal aluit len to se tial simbong ra ilan times ra leilani ma Philip au te dia to il ot to sen viru to koi nda kala mara o aluit e mal mangger los modi tiang len bral ngari imol mal atau omlu usul mulgor ngara osisi to koi e mal mdu omlu sa bier mang blagatak atol tubdi mal gire mo tubdi simbong ra Island Times recorda finance tilo bra Facebook no viral in malko il gire la tax akong bali ra surang ra tax lo income ringi ra tarrak lo within million ma tax la haraw ngara 300,000 ma 700,000 tax refund ela seguir record that tim ringilo al laklel yo tebdi tiang are ko mesri indefinitely mral tol wasen record da government ma Island Times simbong ilun me printing wasen record da government all to seguir ela seguir se agriol tol wase ngari tigel wase biru ko ngilu lo tebdi edim lagal sira ver resource ni ela seguir se aklo to tel tol wase al suguma adam saba wabier tuo wabier government role alter setiangana duli mal uben publishing a newspaper botutak meng cloud to tell to ang mral ngaria rigutsra beta mabitang di ay direl to ko awase dia dimla loli ringa newspaper lor to badani meng gel by cloud to ko ase sira beri tiang klemarang mal uben dia mal sugu ma kombali mal ubetum sisila ra government baikam ato da to il girir engra girel gutmok ngil gutmokli sira berngil wasetiang marang mal ubedia hal it bosel la toy atogora government mal girer momdangli tiar other belau rogu ngara utmela lara article 4 amal blata klose other belangara klisiir el momdange papiera government ngaria klisi il lore sa ngidi londi ma meeting ra government se basic human right lamaltiar se gid ngaringa lamaltiar belal mo mga klamarang uno ni atokol government yo top da suil girel mal sugum ka to semri atokol government el sugum ma ada se ka tila de kalmarang emo otil wase tial tokol de kalmarang hindi oltu takra at la newspaper kita la newspaper ada media mo kita ko tolo bul Hata. o misal dun nga ngel mas to nga elwas e ko milyoner mak obo ambes mga may wala mal na obes gal amlot kar ma Ano kaya hindi? o hindi sei kita maulak maktilugel mas sel lamel temlo de walmera de ma tv ol to da suen sei gidi lamel tela ada belau gedro regangi esel tam temle lamel tem ada ni sul to bertilang mo tututlim mo igamel bro my gang bigel sab edel Ikaw din mo. mal ada belam mal telgi blo brao de dat understand len ay gap es to koy hindi nga ngi lo utma la e clock to tell blue other rogir ese bom mo wada asa asimbo mal ar other to bal suir e ko mora Russia mal masina mal North Korea kay kita kel blue simra al multirar ad Ya kam sula Mr. Uludong aklugu ke ngarni a fundraising. So ora idu ngamlo touch fundraising ngarngi sel longot mok ngi online GoFundMe el Island Times agil makli. Hindi kasi pedo ngar bela rula GoFundMe len tial service ada kala provider ngi GoFundMe bela hindi kasi kala ngartiang open account na ngarabang of Hawaii for example mergo nga ruli. Hindi magasal blur at ngara list sa bela GoFundMe. Mang kada moram riga lekit makli maun mga dos PR ngi adal nga account na ngara rigen. Siya nga ngi el time yak lugo sil se ratri o'clock mo 4 ra itasil sa ngar ngi kuklongot mokler ngi Palau Media Council ila lo si fundraising el mora sel Hokon sa Short Island el ngara makasakasela Pelidu Club
akluguk. Se amok te Garcia ikay gitu kom lama tas mal lagatak laikal toko ileng. Sel katungu tial toko il morbap. Sel do bodo sa derni kat mo touch ra ilay gitu toko il utamela lamadto. El sebe del mora a constitutionen ngarnya taar makkel del utamela lamalto. Ya article 4 section 2 toko era free press. Ma article 4 section 12 toko alam tela atro mesa wabira government malumang attend the official proceedings na government. Ay yang aral sil. Sel tial argument trawase Island Times amle elwith ya emle di fame ra surang chance ma surang chance timnakal girel sur tial en jakat telamad ay gay dia mondain gorta mo albang le Island Time meng dia kata sel morseleng sel sugumak ako ay kal discussion akum tabla se ulgo mengarengi a third party el adra la handle ra waigam malumang let's say ulgo mangani angara Columbia School of Journalism ng Poynter Institute el metiang meskila sa third party perspective kung ang asbel ol naklisel montay o hindi alam dia makasbel ang lamora akaragri ilabang nga kandi nga malting artiang ekmaldi mangali ra rebek la adra belaw ngara trail ma alsel belaw era artial fundraising effort sel clown había calzal tial toko era Island Times malumang surangan en Sans persis ra Island Times kasi sel clo asi dia kal sa PM el masawat ra toko era watamela lamalto ra toko era free press toko era record government e oiti simbong el ngiaw top radical liga girem masawat ra ngi sis para sel gidi le alel sugum dia kaboda kat maklise gidi el tiang impact tiang ulgum nga korta wasay lom uta na Island Times en ngaringi sel chilling effect dia ka dilbor o mulu usul simbong news ra TV news ra rasyo matoko at tingin la adal sabi nga bayra amayo ng mga Social media. Betul. social media asabel ang sales and repercussions at sumo kung bas nyo sa tukmal dilek di Island Times hindi kalway say lumog to claw la ripple effect ni apo affect ra pek to segit sel takpelel tial to dia kal kaya mo ngi even though en sel say dia ka boyot malo say dia mo ngaral guys di segit sel dia ka so el mom eri gira del mesal mora au lobong continue kau krat long let el mangalwal wa way gay git el lemte tara del belaw segit ya akum das wen cloud to telel au ul mga mga tmok kertial fundraising campaign O akum das so kal di modo la sanga ikalam el teda stial bornet ng ngaringil sekyo seigir sel rumula a demokrasya mo government sel tem so po uldo swen emo sekyo seigir lamte seigir ngil malte aldo do wol worgidela ak remember Russell geisa sel geisa oro goseram kami mo amendra constitution oro el moniate el liar oro mo sekyo kamu mereda government lagi betul lah dia mereda government tengah kami adalah ringi eurung se orang mengnol mo point tertega di lia petition me mullo lia referendum mergo nga oldu berti aklisi aruba kadala ay betul nga atil magi merala di temora gingara tele para mgti ya mora tu dia imol toil mal dia seklo besing mo sing kabo molito sa community government trate alu ba government te levery that's exactly seigit te tara government gel mereda de bajo seite ala wa rosiama global maiga alu be mora government mrasing to gambes beseran mugusa sekyo ni magim ngara lusen me agi dirin mora gortel de mo mit utra ay gam lo isem como sa government o la lo isem seigit ngil teal sel matamal de kaldu El ako rin sa government ra video. En kakaro sa udeswir ra bitama. I say
ngarnia pulering sertira FM radio kol oltro singira di kalgirin lobals Wai se ho. tirga akmal oreng sertira mal wasi tirga mal malong the swid siguro the swid a protected by utameralla Wai se. ila ko sa atal tian lai isel bitang amir tian lai mem malong the swid maiga the swid kada ka kadol try galul the swid hindi ka muura, madi ka magalabus, madi ka Tutak maalem. tutak. Oi. Mora. Malsukum tial toka mora matala ka nagril. Hindi change ra arugul tokoy. Modi ka tolo ko ilit oklaw tasi. Ang ali abi na tokol di kalgiri mo mo ngaleng constitution ak murgaw luwasi. Ang lo ngalila adra la ang maklain tringi. Adi ka to sa tringi. Siyang way si. Mang ina tiam at mura. Ay, sí. Ako nagril abol ko lasi. Hindi sabi ito ko wala nga siya ra. Island time ra toko ra finance. Let ado am na mo longo ado uringan atral. Allah. Na mo dia kasi adala ado uringan ko matakling mo ra matala ka nagri. Sel, kamenso na tial gays rabrilyo Sel gays rabrilyo, ngara mondaileng at the end of the day, wabol, sel amin na kasitwasyon na ti, ito mo kong era military mera rabrilyo. Al timing, diakal bingay, lese urung uri rabrilyo, tirge manlo sel ongerun makamak, tirge ya, ndakadil melaw. Bulula other rogir ra, iga, setara manle, the bloodiest parallel are other arsea, a victim temlenguk kelmera tokol basur babal daw tangani mangarngi amral true experience ti diesel aklab galera demokrasi kita kirngi malam belte ta rulia government ti ko kanya other government ti gut maklia au resolution ya bebi la sendiak tira dakol tirak rala Jako tegin no tumelal. Wai se. ma adra blum ti tira government ngi ngari ngara rablindio de kum tira Facebook ul mal passionate maktiomes erni wasay this is exactly how it should be adar kirel medevas au doswel marngul el dakal mata bagi klosay aku tebedi tel tikinge ka amo offendratang emo maya otora at girel dia kal dia so say gi dia club galet yang el angarngi gays el ra al magagarel adar belaw magagarel ngal belaw el temle file a complaint el morsel tara UN instrument el wasay tial militarization bulgul asay klon belaw kung di marael maamoy rar soldar Ameriken tiang amlaw uleng natomal na human rights rigid ito mo masadra human rights wasay kidar adar belaw oxpe ay kal dig sedra irar ala ether give maptokol ngarang clear gid for example sel dabora al ether gid ket mo masadra masigiwa important part la culture gid kitian mga riomelen ngari time kadamle over harvest te kal betok kaduk mga riomelen tiang atomal ay gid to cite one example say gid liari tamla ay ka makumes erengi eungi larong ko le kwase ka mes street tirgal halaka Terima ewan matum ergu gomes erngi waisei ki tam ki eleng tabageu marang luaseng ngarnya lam tam remula igang al mai lo dar sel mora UN malum lese bail mara korter bela on au ngari alom das lagi Jagi mo ok. jagi ok maiga meng kedabay mga luwal sei gi mi ititrir mangari le sei yak klabo galel ami chisungil kabelmentel gi kan under belau am los yang kyol ngulo ba o tium erul ba center sira 1979 Wai se. Hindi ang mal sel ano ko mer ora idong ak kuiwi segi lu tutakli ang repelaw len mal di ako tangali ko talisa. Bakte mo mo kon karu ba was olek tia girel mora. Mangara front page at tia belaw le. Hindi ka ak tangali kamaman ne petition ra UN ra to sisip kanson era lol tutak ram rigel. Ratko rakul soldado matoko tia gid kol tutak ra Iran ma aigar tel to na support maiga ego ma mlem ge grei di lam le matagal mamma ay betul magidila beto agim dila kan mo marwa surang le kidi kem ge la di tiga man ge grei ka 14 and 18 years old ma akmal sugumar ngal gedam kisang almo igidar mo klol ada to mara gi telo mesra ge sra bli leum misel toil marael wase ngir malara a patriot misar am rigel Michael Dongra mo am rigel may misab akregit
mereka mo ngoriak lisi ma ararwa ati belum kuat lagi birga gisa a twisted logic may aigel at ora rigutse magara rigutsa kita ul miltumal ulap lilio mangaura bela miltumal tama sia bala sia bala hantin tori sixing ila po sin ma soldar tin mel tia bluma dilin Muktam kara bukelal blul ade tial dia kita dia dongur kita dia roel omnga adongura ma makmana brigel me ma soldar brigel me ara brigel amul dalak ringi kita pengen lo sa Rusia masinam anot ko ya baik kilon dia kal mengkuk dia sebin mulu para waktu marwa siapa lagi yang military pesan itu kuk dia kal dalak ringi dia by the way asina ma Rusia gilingai ma un mo sa to tra amrigel ma UN el mo independent mengko na amal dia ko na talmal na ngole ada bol dalak ringi di sum ko tira igal to mo sa amrigel wa misal ba igal metiam etul trok mo klit bo dia make sense segi de rigus ma to marahel Dia kan di last tingin gil tial di kan kasi. Di enjoy ra freedom da margi. Ila da ere muntaang malu bang corporation rege. El tego apes rege. Adi kau ma klong osem ma of go ra rodo ka kasi. Di kau lo riga kaya sa kali. oh Ese freedom. Di mer segi de kan. Ay sa India. Nga kadiri ke kadep tial dik bring up rangi kada mo imun mora a lightning round. Kita kadio kardi mura al mal rage o mes atrende. Ya kumda sia kadu kumlang oriak la ra tokoy ra ela National Development Bank am narnya cyber attack ni ransomware. Etial ransomware wal malware maluben plalo el ngarnya information ngi el ngai lotungi ra al sela server malubang system let's say tiagi tadi kara kare lang ang lotungi sel database ngi en stop ngi stop information manjakal to etir oba sel password ngi ek murgal wasem harawa igagi dulu do Alaga dia. ya su mandiak en dagi peskawa password mandiak sa mi muteng mai kal data kami Seigit ya ransomware amlora NDPP. Diu era mga pokol seigit stop system tira matigar ngi stop ngi mendim lakal tamali se mamle very minimal mendim lak stop operation di min lamo lama. Di a cloud point to missing kasi ablur belam na maungura ako tum. Era sel cloud severe attack amlarangi sel information system ra Ministry of Finance ra sera March ila Se di tilamelli sistema rigid tamlo manual mlo dia kalau print check mamlo one payday tel adim lo manually to print temro margo mlo 1 week or so aku titel gi bertial sistema urior asi aktiba sistema taon eta trial mrugil mutel mo rung tial to yang arnya atira kal auri ursia ngari ari utul digal sepekal to bagi tiang nora immigration ng norge maybe I could be wrong di ngari ali tulwan Twice in finance. ela tiagi na NDPP seng ngarang subdit angara mo ng dim nakalo ay sirgide di ela to ay sirgidan maybe ta mlose el say by gal data dim digal miguel ela ak mga dura Che Anson ngele security specialist tra Ministry of Finance those pair gila mudu ay gagi dulu yang waset tiay gil malware ransomware mga era Macop group o Macop ransomware group sige dia kalil ang klel tial togol bla label ng internal authorities el tiang offshoot tara ransomware el base rasina sel mlarngi rabi sel mlehitra finance ra March ta trace ringil mora Malaysia direkal mora Sina makumba sa Russia makwase kita even though kardire kan target rai kai gitu malware na mermelo Raul ela aku tiom das luase tirgal hackers tangang tirgal white hat tirgal badangare ra al sir tirgal gidi
Tirga ka sorry test skills tirngari aku ka black oil gila kay masel sugum aku ka fi tok tul so sa tirga la okay apela ora higa ka halo ta meser belo kale ko ra gay gitu disease statement tak para kata because maybe actual ka metra sina well unleash sel ko ra tirga gitu hackers ra within their system mata Tester. intimidate bela stuff like that o segi tak para fi gilulen ya abulur bela ilang update a trial worth of any future potential attacks in the future cloud because ilang cloud tokoira makamat at saka fi wala mga boys sel one sel integrate government operations malo your private business operations lol mora online o spe computer and then there's a potential tara area gire del protector gitu kira malung la temet mela ka mora lightning round Mr. Oludo mak kung kaya mo miskaw maka Dia mora again last ya ka mora mora itu and Oh, mas menikya madenge ambes sa kadam larsel symposium ra to kora kay sai mai odo dra mayo ngedir ngaringin mura mo mutra fodori ngaringi sel tilo sei ti agidel el babel tilo sel lol olta igel udo do sentela lol ultra sel budget ra kabelmente belau lul mure lara October 1 el mol muta next year September dori 2025 el budget year ngol olto no se audo del ligel la estimeta obisa president marada olvira gula mla kung ngil meso el altar ra utru el buil mura ungeti el buil angaringi 142.2 million dart mo ogam erul el dart mo ogam erul million ma erul dart el pela ela auto del belau el meso is watia kita tetelel ngaringi igel la 56.3 million na tax rigit radrabulu seguido maclo clora tedo ela audodra compact ma atras fund del dollar bekrak degal ngaringi ngara 55.6 million Michael Miguel sisbel audo del wayar wa tax ra da gol ma Roma betog ligel wa fira license agida momoda que seguida aranglen era olvia gula arir lia ayo sangar gidel October 131 million 797,000 seguid sen na to da yo sam ngariam de ngara tru ma atal million el de abudengel was en la mo ya a peso de audo de toto ndi tiagi da maklo tutlen ali tiaba viera ada government ba viera finance minister of finance amna sei sel dungura arranglel tel ludo del mesois ra government 142 million imrgong ya 28 million ringi a tax ringit verte kita le PCST tial thara ringi 10% se lo mara claro ma se lo sisbra ang mala al 10% seguid kita adra blu harau seguid tela sel el tax ra salary of the ar angara 9.9 million es el tax ra adra siobai igel do sing tax ra business profit tax ra adra siobai 3.3 million namo blakatakla ay galto ay gagi molokora ura senkyo ay mulut molokora ura senkyo ara adra siobai hara 3.3 million el tax e gidar adra blu hara 28 million 28 million selmo mo araklal akmalolo iter kami adra blu tirgal adra blu tegi la apis estilo kabom geisa ngaudo 10% ra laklal mumar ratarang malu talsis malu talbuil lo sentela lo do o mo itrengi el tax ragau morte al government era da sioba mo itatela million na tem sadri na momrega senkyo di aigal to agi mulgoi no di al boltoi ako mesa to ko mdu meu para ada belao e ko mulgoi lo se tiang malungi rigid kamlu to mo mesa tiang kidi maldim ko mulungul at
al sukuma aramen mo do na buket ka wala ka tax en me mal tara ko speringi ikuk mas kase sewa se ako lut le ko mal matar sul mak malon ngit mi bo mesatiang leng mal masal mo ketiabo e ko mal diak pok ititiang leng kemo la tarau ulmak nam itu ta senkyo mal ay gang din namo ngireder mo ok ran tiay gidel lamal ter lo to damral toy mal gireder smisi ile ser sukuma arada ngara menta mo to da diak maral toy o sisitap telut e kada mo itaw dudet en mosong e matamalak nga rigid ra toy de kalamana ma ulun klo tu tren alam tira adalo to da ulsuir marada news mulus atol to al sukum ka umra wasen piru ka tol gire mal kal kabla e proper mo oti ako nakagare Siya, nakakauksokan mo na to kasenkyo. Tell the real mal, may witness ra outside voters. May change ra organization ra government velo. Sila absentee ba? Tingilul appoint tinmoringi a special election ng mo. Neng hindi kasi edek pul mo ra ni gadi mirum ro me kay titaka na kauto ko ang dingil lamaltet. Hindi kasi adalo ko ata man. Desen lo una sen kyora ngalt mau mar adar ngalt mau la modia kal kier ngalt mau. Entay aba candidate ngalt mau. Government vela malgulli sel sen kyor kao. Imoto da to ludo del gandak tra special election mo ramlo ngalt mau. Sige da gire del aro ko to il dedul wasen te'led malamte. Adi sisiu rogu. Sen kyo mo moloy mo to na rubukul vela mangarang Dios sisiu. Hindi na kami ngalak kersel ngaring ya habla ka klel. Bakti nga tiya mali na vela rogu wase. Poto kergi krala melte. Yon mitra kami rogu mo nga Suwira Island. Please ito nga Suwira Island time. En so klidrak luhu. Ako maral wase so bakli aplo vela uma. Tiagi del los southern itir galwas. Alam kaya nila adam la teko obel lo yakal mertir. Todo mo mo ngaring nga lumasa. Ngi ko ro kambes. Jadi kung may sol terurupa ke alay famaskira te alle platform. Mga kamal lakal tangat telen ngarinya te illegal ngara at YouTube. Akimrain usub ira tu tela la subscribers nga. Ngarinya presence nga kara social media including la Facebook. Ngara pala wave radio. Ngara TMC TV lo tel kau sisak. Melu sa simbung ra belur belaw. Ma simbung ra outside online ma print media ra. Belura Fiji, ma belura Guam, ma belura New Zealand, ma Australia. Aku ngal tangat terni. Tiya igit el toera media freedom. Nga kangartel kau sisak mak offer o sisiu te al morngel adel lo sisiu de swed mal umangot au de swed. Yak mertiang facilitate la discussion. Marko ang kuk muiger silang amok teka kasi kada raise the level of discourse kada nga raw ngil al mak masasel te al volunteer mertiang kaya facilitate ringi marko ang iya sabihin mga tatu. Blendin regal swag remeng sa akakrosel viewpoint. Ati imol issue bog isang ya kira ano kasi sir ome wai tiragal adol amol tangklem mamatan mga tatu. Nga kadiregal nga simbong mangalia kisi agar sel public forum pages sa tiya belaw. Maktiregal mga lera ngidil at muat te ala misalo assembly sa email dart ngayon malbart ngayon with dart and words klam mga tela how the swim whether you are for or not diogi el kadagi tagi la maltera constitution may yakut magkliaw ngil basyon ngi mongul manggangira lela adi mokte karang aul mak offer kasi mukame akuk tengah ikter adu ngul morsegi de ngara idea level merko do sa adri ay gay gidi ate al el guk ngarngi akisi agar igal medium nga kangarngi bol sepe kal mail offer le kami nimle say gidi ada kluguk ra Hawkins Park Island at Peleliu Crown sa Peleliu Club ra 3 o'clock ra tutaw el mor ewa klora kapse sangi
mamay matangarsia to ilile adu etakasues todo kyar el bekla do Ya imol sense auto. may siya imol sen sa do o may ka mal da kalbol mal di mo mokte karngi adi mo mga wol bersel lu temela lamal el ngargita arangara media mang alia klugol sil di mo kumter kwam tedai ku rengara malungil weekend mal bekla do gui masel ku kumel weekend de lu telme kabete lo mabes mal me te ko man sa Oy, ko misula.